Ongi etorri, otsaileko ohiko udalbatza honetara. Besterik gabe, hasiera emango diogu udalbatzari. Arratsalde guztioi. Lehenengo puntua, onartzea hasierako izaeraz, Andoaingo udalerrian euskara sustatzeko jardueretarako dirulaguntzen emakida araupetzen duen berariazko ordenantzaren aldaketa proposamena. Kaixo, arratsalde on denoi. Ordenantza honen bost urteetako ibilbidea aztertu ondoren, hainbat aldaketa egiteko beharra ikusita, egun indarrean den dirulaguntza lerro bat kentzea eta beste bi lerro sortzea proposatzen da. Alde batetik, 2. ataleko dirulaguntza lerroa kentzea proposatzen da. Erakunde ofizialek antolatutako unibertsitate mailako eta uda ikastaroetako dirulaguntza lerroa zehazki. Indarrean egon den urte guzti hauetan, udalak ez du ez da eskaera bat jaso. Saiakera bat egin genuen irisgarriago izateko, adinaren muga kenduta, baina hala ere jarraitu genuen eskaerarik jaso gabe. Bestalde, ikusita bertsolaritza euskal kulturaren eta hizkuntzaren adierazpen garrantzitsua dela, euskararen erabilera sustatzen duela, ahozkotasuna aberaztu eta gaztei eremu informaletan hitz egiteko tresnak eskaintzen dizkiela, hizkuntzaren transmisioa bermatuz, ordenantza honetan bertso saioak antolatzeko dirulaguntza lerro berria proposatzen dugu. Eta bukatzeko, Buruntzaldeko udalok 2010 urteaz geroztik gidabaimenaren azterketa teorikoa euskaraz egin eta gainditu duten eskualdeko herritarren artean, sari batzuk zozketatu izan ditu. Herri bakoitzean diren autoeskolen kopuruaren arabera, Andoaingo kasuan 2 sari. Hala ere, partaidetza jaisten doala ikusita, egoera aztertu ondoren, egokigoa ikusi da, orain arteko zozketa dirulaguntza zuzen bihurtzea. Hortik dator dirulaguntza lerro berriaren sorrera proposamena. Kaixo eta arratsaldeon. Bueno, desde el Grupo Municipal Socialista vamos a apoyar la modificación de la ordenanza, en primer lugar porque se recogen 2 reivindicaciones que hemos ido trasladando en las diferentes comisiones. Una era la creación de la línea de subvención para la organización de actos de bertsolaris y bueno, la siguiente es verdad que, como ha comentado la concejala de euskera, el año pasado se hizo la intentona, propusimos quitar el límite de edad de los cursos de la UNED y hacer esta intentona y bueno, vemos que se elimina y por lo tanto vamos a apoyar la ordenanza. Barkatu. Y se me olvida decir que este es un claro ejemplo de lo que venimos diciendo y lo que comentamos también en el pleno de presupuestos, un claro ejemplo de lo que hay que hacer con las ordenanzas. Cuando llega un momento en el que no se está destinando los recursos para ello, cambiarlas, que las ordenanzas se pueden cambiar. Y este es el ejemplo y esperamos que muchas ordenanzas de servicios sociales que año tras año se van bajando o de urbanismo y que no se hace el ejercicio de cambiar las ordenanzas sirva de ejemplo para ello. Puntu honetan ez dakit beste norbaitek hitza hartu nahi duen. Ez. Bueno, orduan puntua bozketara jarriko dugu, aldekoak. Aho batez onartzen da. Bigarren puntua, udal musika eskolako arautegiaren behin betiko onarpena. Andoaingo udal musika eskolako antolamendu eta funtzionamendu araudia hasierako izaeraz urriaren 30ko osoko udalbatzan onartu zen arren, jende aurrean egontzen bitartean alegazio bat aurkeztu zen, abenduaren 2an zehazki. Kultura eta hezkuntza teknikariak alde batetik eta idazkariak egindako txostenarekin bestetik alegazio batzuei onespena eman zaie eta beste batzuk ezeztatu dira. Ondorioz, araudi berriaren behin betiko onartzea proposatzen dugu gaur. Behin araudia onartuta, hurrengo urratsa zuzendaritza taldeko aukeraketa prozesua martxan jartzea litzateke. Puntu honetan, ez dakit norbaitek badaukan zerbait esateko, ez? Bozketara jarriko genuke orduan gaia, aldekoak. Aho batez onartzen da. Hirugarren puntua, lanpostu zerrendaren aldaketa. Arratsaldeon, ekartzen dugu proposamena aldaketa tekniko bati dagokio osagarri espezifikoan zenbatekoak eguneratzea da.
estatuaren aurrekontu orokorrak ezarritako soldata egoerak aplikatu ondoren sortutako balio berrietara egokitzeko. Bai. Ordene, egongo. Bueno, arratsaldeon. Con respecto a lo comentado por el señor Fondón, con la modificación no tenemos ningún inconveniente. El Grupo Municipal Socialista va a votar a favor, pero sí que queríamos trasladar la sensación con la que se dio, bueno, la sensación con la que nos quedamos del debate que se dio en este punto en la comisión de Antolaqueta, y fue una sensación de que este gobierno municipal está sumido en la improvisación y el desgobierno. Y me explico. Más bien desgobierno, diría desorganización. En esa comisión ustedes ya están hablando sobre la amortización de puestos de trabajo sin un plan específico, sin una tarea hecha. Incluso en esa misma comisión, desde el Departamento de Personal, nos trasladan que han empezado los trámites para actualizar las funciones de los puestos de trabajo, con la cual no estamos en contra ni muchísimo menos. Consideramos que es una labor necesaria para tener actualizadas las funciones de los puestos de trabajo y prestar mejor servicio a la ciudadanía. Pero resulta llamativo que sin ese trabajo previamente hecho estén ustedes hablando ya de amortizaciones de puestos de trabajo. Y en cuanto a la improvisación, hace un año más o menos, en esta misma RPT aprobamos la plaza de técnico de jardinería, con el firme objetivo, que ustedes mismos lo defendieron, de publificar el servicio de jardinería. Pues bien, en esa comisión ustedes ya nos han trasladado de que no ven factible la posibilidad de poner en marcha esa publicación del servicio por cuestiones económicas. Entiendo que son cuestiones económicas que ustedes empiezan a ver ya cuando ya tenían que estar viéndolas desde hace casi un año, cuando, digamos, la situación económica empezó a complicarse, vamos a decirlo de esa manera, en este ayuntamiento. En definitiva, lo que queremos plasmar es que falta rigor en la organización y, sobre todo, cuando uno marca objetivos, también tiene que marcar los pasos y las acciones a llevar a cabo para la consecución de esos objetivos. Eskerrik asko. Bueno, barretu. Usten dut, esan dezunaz gain, ere esan genitula amortizatzeko zeuden lanpostuak eta aurre ikuste genitunak legealdi hasieran zergatikan orain ez dian aurre ikuste legealdi amaieran egiteko. Aldaketak egon dialako, eta ondo esan dezun bezala, lehore zaintzako lanpostu horiek publifikatzeko zeudena ekonomikoaz gain, ere legealdi hasieran sai hori, edo, bueno, azpikontrata horrek egite zituen lanak eta gaur egun egiten ditunak, eta herritarrengatik jasotzen genituen kexak eta gaur egun jasotzen direnak asko aldatu dira. Eta horregatik ikusi dugu, udaletxe guztiko lanpostu ezberdinetan eta zer ezberdinetan, orain hasitako laneta eta funtziokotan da dena, ekarriko dula, ikusiko dugu, nun egin beharko dian aldaketak eta nun ez, eta nun sortu beharko dian lanpostu berriak eta nun ez, eta nun reforzatu beharko dian eta nun ez. Hori ere esan genuen. Ez, nik ere honen inguruan hitz egin nahi nuen, batzordean aipatu nizuen, okerrez banago alderdi guztiek baiezko amantzen dioten osagarritan modifikazio honi, gure taldeak izan ezik guazten ditu eginan, eta justifikatu genuen zergaitikan. Justifikatu genuen komplementoen eguneraketa edo osagarrien eguneraketen inguruan ez geneukala ezer kontrakotasunik, baina gai hau gainean jarri genuen. RPT honen balizkotasuna edo errealismoa zenbaterainokoa zen. Eta besteak beste aipatu genituen gau ezberdinak. Aipatu da amortazioen gaia, aipatu da udal honek aurreko mendeko egitura zahar bat esango dut daukala, eta saiakerak egin diran alden batzordeak eta barne funtzionamendu aldatzeko gaur-gaurkoz oraindik ere aurreko mendeko eskema zahar batekin, lan eskema zahar batekin jarraitzen dugula, ez? Eta horrek bai eskatzen duela nolabaiteko erreflexio bat. Badira, gainera, programa ezberdinak, RPT honetan azaltzen ez direnak, ez diralako strukturalak diren lanpostuak. Baina bai iriki behar dugu gogeta bat, zenbateraino lan programa hauek daute hasiera bat eta bukaera bat. Aldi baterakoak dira. Baina kasu honetan ari dira kubritzen
estrukturalak edo behin betikoak, uste dugu guk, izan ditezken behar batzuk, gabezi batzuk, zergatik, erakunde honek sortu zanean, orain dela urte batzuk, zituelako behar batzuk, eta lanpostu batzuk ezarri zialako, eta behar horiek gizarte aldatzen den bezala aldatu dira. Eta gaur-gaurko ari gera, ez da esango partxe, pereina ari gera aldi baterako soluzioak bilatzen, baina gogota bat egin beharko da, izue, behar da hau, behar da bestea, funtzio hauek dagoeneko beharrezko dira, ez, eta inaiz egiten gizartean digitalizazio prozesua daudelako, notifikazio prozesua daudelako, behar klimatikoa ditugulako, gizarte laguntza lorrean iraultza da datorrelako, alegia, gizarte aldatzen ari da, udalak eta administrazioak aldatzen ari da, eta gure lan eskema da, betikoa. Orduan horrek eskatzen du erreflexio bat, ez? Orduan guk horretik abstenitzen ginen, kritikotasuna adierazteko eta nola batxe mogitua erazteko, eta nola batxe udalan partetikan ere erreflexioa martxan jartzeko, ez? Amortizazioak datoz, baina gau baita ere aurreskolaren gaia hor daukagu, lanbide heziketako gitzapenak, alegia udal honek epe motzean izango ditu lan erronka o lan eraldaketa ezberdinak. Orduan baina ideguna da, erreflexio errealista bat martxan jartzea, egungo realitatea hobeto egokitzen dena, eta besteak beste, konpromezu hartu zen batzordean, antolaketza batzordean, 2 hilabeteko epean, sailburuekin edo saileko zuzendariekin, erreflexioa irikiko zala funtzio horiek berrikusteko. Bueno, abia puntu bat da. Uste dugu berrikuspen hori egin beharrezkoa dela, globalean. Aztertzeko udalotxe honek ze behar izango dituen aurrera begira, zein ez, eta ez improvisatzeko. Ezin deulako askotan ere temporalak dian gauza horiek behin betikotu, edo ez, edo alegia funtzio batzuk orain dela 20 urte beharrezkoak baziren edo gaurrez, osea, era digital hontan, telematiko hontan, dena online dan hontan, pues, horrek ekarri du administrazioan eraldaketa batzuk, o adibidez, erronka klimatiko energetikoak. Gaur egunean udaletxe batek, bere energia kontsuma murriztu behar ditu, aldaketa klimatikoantzako, osea, ja ez da garaibateko beharrak eta gaur egungoak. Zaintzaren lorrean ere, behin baino egiten itzin dugu, etxez-etxeko arreta zerbitzua gero eta konplexuagoa, anitzagoa, sakonagoa esango detala, eta da, azten ari da, gizartea gero zaharragoa da, gero ez da baliabide gehiago behar ditu esparro horietara, ez? Orduan, guk ez dugu esango, hau behar da, hau beste behar da. Nahi duguna da, ez da bait iriki, eta nola baita prozesua iriki, 2 hilabeteko epean, funtzion berrikuspena estea albiste hona da, baina, karo, jakin genuen baitere txiripaz. Gaia neonek atenulako batzordean. Orduan, bueno, kritikotasuna hortatik abstentzio emango dugu, ez komplementuan kontra gaudelako, egoitzapena kontra gaudelako, baina bai nahi dugulako nola batxe bide berri hau, gutxinez berrikuspen bide bat martxan jartzea. Bai, ez gutxi esateko guztiz adoz esan dezuen guztiarekin, uste batzordean itzen genula, eta ere komentatu genuen, zuekin landune genula, eta, bueno, hortan gaude, eta hori, lan hau zu esan dezuen bezala hasi gea pixkat saileko buruekin, eta, bueno, informazio guztia eta pasako dugu, eta elkartuko gea ontaz hitz egiteko. Bale, gaia orduan bozketara jarriko genuke, aldekoak, abstentzioak. Gehiengo onartu da. Laugarrena, gastuak judizioz kanpo aitortzeko proposamena. Bai, hauek dira, gaur honea ekartzen ditugun gastu hauek dira, 2025ean egin ziren gastuak, baina arrazoi ezberdinengatik 2025ean ordaindu ez direnak, eta orduan plenoak eman behar die onespena. Nolabait esan, 3 multzotan edo sailkatzen dira gaur hona ekartzen ditugun gastu hauek, eta saiatuko naiz pixka bat modu ulerkorrean azaltzen. Batetik, lehenengo multzoan egongo dirateke, kontratua amaituta daukaten lizitazioak, edo kontratu hortan zegoen diru kopurua, baina handiagoko faktura bat dagoenean. Kasu hontan, esan behar dugu, alde batetik etxez-etxeko zerbitzuan faktura bat dagoela 2025ean ez genukelako, kontratu amaituta zegoelako, baina gaurkoz 2026ean kontratu hori ez deitzeko prozesua martxan dago. Igogailuen faktura bat ere badago, baita ere hor kontratu amaitzen zadako, eta 2026ean zentraleko prozedura
ja abian jarri dugu eta hori ere bideratu dugu, eta gero daguna da kiroletako faktura bat, nun maiatza bitartean daukagu kopuru bat lizitazioaren barruan, kopuru hori ez da aldatzen, baina nolabait esan ikasturteko kopurua berdina den arren 2025ean kiroldegia kudeatzen duen enpresak egin dituen lan orduak gehiago izan direnez, faktura hori dator gaur onespena ekartzera. Baina esaten bezala, lizitazioko kopurua ez da aldatzen, baizik eta, nolabait esan, 2025 urteari dagokiona izango da gehiago, eta trukean 2026ari dagokiona izango da gutxiago. Bigarrengo multzoan, ongo dirateke, epez kanpo etorri diren fakturak, askotan dira, herriko dendari edo enpresa txikiak, nun faktura epe barruan zehatu beharrean, beranduago ekarri dutenak, eta azkenik egongo dirake hirugarrengo multzoa, eta hor bai pixka bat zerbitzuetan egon dela nolabait esan, behin partida amaituta behar zituetako jundia erabilpen ezberdinak egiten, edo gauza ezberdinak erosten, eta pixka bai egin dugu da departamentuen azterketa bat, berriro horredakorik gertatu ez dadin. Hoi dira 3 multzoak, hoi dira pixka bat 2025ean burututako lanak edo egindako erosketak gaur onak dekartzen ditugunak onartzera. Ez dakit norbaite baduen, bai. Bueno, lo que comentamos en la comisión, estamos hablando de un importe total de más de 250.000 euros que tenemos que pagar en facturas, que no han venido como tenían que haber venido por diferentes motivos, pero la cosa es que no han venido como tenían que venir. Es verdad que las facturas más gordas son de contratos que deberían haber estado hace tiempo licitados de nuevo, y esta es la situación, y al final pues lo que ocurre es que los proveedores que han dado sus servicios aquí van a cobrar tarde, y nosotros obviamente lo vamos a votar que sí, porque es un servicio que se ha dado y que hay que pagar, pero sí que pedimos que se haga un trabajo con los diferentes departamentos, tanto desde el liderazgo político vuestro como con los técnicos, para intentar ir reduciendo este importe que, que se suele dar, pero que entendemos que hay que ir reduciiéndolo, más si cabe con la situación económica en la que vamos a estar dentro de muy poco en este ayuntamiento. Ez dakit besterik baukan inork puntu honetan. Bozketara jarriko genuke gaia orduan. Aldekoak? Abstentzioak? Gehiengoz onartzen da. 5. puntua 2025ko abenduaren 31ko kontu hartzailearen txostena. Bai, hau dakizuen bezala, kontu hartzaileak 3 hilabetero txosten bat egiten du udalaren egoeraren inguruan, eta, pixkat, saiatuko naiz gako nagusiak edo ematen. Batetik, txosten hortan ageri dana da, fakturak ordaintzeko baimendutako EPEA 30 egunekoa den arren, gu 33,32 egunetara igero ordaintzen, beraz, legeak esartzen duena baino 3,32 egun beranduago ari gara bataz beste faktura horiek ordaintzen. Bestetik, aipamena egiten du gastu rekurrentei edo, eta hor daude kontratu ezberdinak, lehen esan dudan bezala, adibidez igogailuarena eta ja zentralarekin jarri ditugunak, eta horrekin ulertzen dugu, hartzen dugu da, daukagun gabezi horrekin amaitzeko norabidea. Eta baita ere, lizitazioi dagokienez, bai etxez-etxekoa, basterokoa, aseguruena, horiek ja martxan dauden prozedurak dira, eta geldituko dirakena da eguneko zentroa eta eguneko arreta zerbitzua. Horiek faltako lirateke, pixka bat horre daukagun gabezi hori estaldia izateko. Eta azkenik egongo ditzakena da, 2025ean kiroldegiaren handitzea edo bigarrengo pista egin ahal izateko eta zerbitzutako pabelloia egin ahal izateko mailegu bat eskatu genuen, eta mailegu horri eskatu genuenez 2026an
plan ekonomiko finanziero bat egin beharko dugu. Hori egiten da behin likidazioa, 2025ko likidazioa egin ostean. Likidazio hori martxoaren amaierarako, martxoaren 30erako egiten da, eta behin martxoaren 30ean likidazioa eskuratu ostean, udadonek hilabete bateko epea dauka plan ekonomiko finanziero hori egin ahal izateko. Dakizuen bezala, gaur egun kontu hartzailetan ez daukagu egoera xamurra, baina gu bai ari gara likidazio horren baitan egon daiteken plan ekonomiko finanziero horren lanean, eta gure asmoa da epe motzean zuekin elkarbanatzea, plan horrek aldik eta babes handiena eta guztien ekarpen egin dadin. Vale, en el informe de la interventora, en el informe trimestral, como venimos diciendo últimamente, sigue habiendo contratos que hay que sacar, que vamos tarde, y de ahí que también se paguen tarde, como en el punto anterior. Y nos preocupa mucho lo que acabas de comentar, el plan económico financiero, porque no es algo que lo sepamos desde hoy, que nos han pasado el informe trimestral. Hace unos días lo sabemos, desde que decidisteis pedir el préstamo no solamente para el polideportivo, sino también para el pabellón de servicios, que íbamos a estar en esta situación, que íbamos a estar obligados a tener el plan económico financiero en el que estarán y deben de estar incluidas medidas estructurales con un impacto muy fuerte, que ya las estamos viendo más o menos. Entonces nos preocupa que se hable de un mes, de 2 meses en abril, que lo tengamos que traer a aprobar aquí, y que desde el equipo de gobierno todavía no nos hayáis pasado ni un borrador. Lo dijimos cuando cuando aprobasteis el préstamo, que faltaba ese borrador. No se nos ha pasado, seguimos sin conocerlas y creemos que falta tiempo. Y os emplazamos a que nos paséis ese borrador, que podamos debatirlas y que podamos ver entre todos qué medidas, porque no van a afectar solamente a un año, sino a los años venideros y, por ende, al servicio que va a tener que dar este ayuntamiento a la ciudadanía. Esan bezala, gu hortan lanean nahi gara, eta gure helburua da zueikin ahalik eta azkarren partekatzea dokumentu horiek. Ez dakit besterik? Ez? Hori kontu ematea da. 6. puntua, Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren aldarrikapenaren 50. urteurrenari buruzko, hemen bai esan idazkeran dago lakatz bat, ez zuzenketa bat egin beharraz, bozeramaile batzordean erabaki izan adierazpen instituzionala beharrean mozioa agertzea, baina gero etzan egoki jaso hemen gai zerrendako puntu hontan. Orduan izango litzateke 50. urteurrenari buruzko mozioa Urria Sahara elkarteak aurkeztua. Hemen barkatu bestetan esan bezala, streaming bitartez egia emititzen, eta ez alma ez kontrakoek esaten ulertzen da baimena ematen dezutela. Baimen ematen dezu ez, Ana, grabatzeko eta... Mikrofonuari, Mana. Problemas de lateralidad. Bueno, arratsaldeon guztioi, y previo a la lectura de la moción, la Asociación Urria Sahara quiere mostrar sus condolencias a todo el movimiento solidario con el pueblo saharaui y en especial a la familia del joven Mohamed Salouk, quien perdió su vida en el mayor cementerio que tiene Europa, el mar Mediterráneo. Aquí le esperaba una familia, unos amigos y un pueblo. Su objetivo, poder labrarse un futuro. Urria Sahara quiere mostrar su rabia e impotencia al constatar la grave situación en la que viven miles de saharauis en los campamentos de Tinduf. Esto es lo que empuja a jóvenes saharauis a arriesgar su vida en rutas migratorias peligrosas, como otros muchos jóvenes del mundo. Todo ello no sería necesario si se cumpliera la resolución de la ONU y este pueblo, ejemplo de resistencia y dignidad, pudiera celebrar el referéndum de autodeterminación y regresar a su país,
el Sáhara Occidental, por un Sáhara libre por un Sáhara libre. Bueno, 50 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática, derecho del pueblo saharaui a la libre determinación. Con motivo del 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, guiado por los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, en particular las disposiciones del artículo 1 y 55, que consagran el derecho de los pueblos a la libre determinación, guiado también por las disposiciones del artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los que se afirma que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación, guiado además por la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, en particular su artículo 1, y por las disposiciones de la Declaración, el Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, y especialmente a la parte primera, párrafos 2 y 3, relativos al derecho de libre determinación a todos los pueblos, en particular los sometidos a ocupación extranjera, reafirmando el derecho a la libre determinación que asiste al pueblo saharaui y poniendo de relieve que esta norma imperativa de derecho internacional es un requisito fundamental para alcanzar una paz justa, duradera y en general de la región, reafirmando la legitimidad de la lucha del pueblo saharaui por la independencia, la integridad territorial, la unidad nacional y la liberación de la dominación colonial y extranjera de conformidad con el derecho internacional, afirmando la aplicabilidad del principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales como componente constitutivo del derecho a la libre determinación y recordando que el mantenimiento de un muro ilegal que divide el territorio y protege la explotación y expolio por parte de Marruecos de los recursos naturales en el Sáhara Occidental ocupado es incompatible con las obligaciones que le incumbe en virtud del derecho internacional. Lamentando que los Estados e instituciones que entablan relaciones económicas o comerciales con Marruecos en lo que respecta a los territorios ocupados del Sáhara Occidental contribuyan de ese modo al expolio ilegal de recursos naturales y a la denegación del derecho del pueblo saharaui a la libre determinación, expresando preocupación por el hecho de que algunas empresas, directa o indirectamente, hayan permitido y facilitado la ocupación marroquí del territorio del Sáhara Occidental y se hayan beneficiado de ello, deplorando la difícil situación de la población saharaui refugiada y reforzando nuestro compromiso con la cooperación y la acción humanitaria con perspectiva de género para atender a la población saharaui obligada a vivir en el refugio, deplorando las violaciones generalizadas de los derechos humanos que se llevan a cabo con total impunidad en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Primero, reafirma el derecho inalienable, permanente e incondicional del pueblo saharaui a la libre determinación, incluido su derecho a vivir en libertad, justicia y dignidad, y su derecho a un Estado independiente. Segundo, confirma que el derecho del pueblo saharaui a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en beneficio de su desarrollo nacional y del bienestar del pueblo saharaui y para hacer efectivo su derecho a la libre determinación. Tercero, exhorta a Marruecos, la potencia ocupante, a que ponga fin de inmediato a su presencia ilegal en el territorio del Sáhara Occidental ocupado, que constituye un hecho ilícito de carácter continuado que genera su responsabilidad internacional y a que revoque y subsane todo impedimento a la independencia política, la soberanía y la integridad territorial de la República Árabe Saharaui Democrática y pide que se pongan fin a todas las políticas actuales de hostigamiento, amenaza, intimidación y represalia, privación de libertad y expulsión contra las y los defensores de derechos humanos y los actores de la sociedad civil que abogan pacíficamente por los derechos del pueblo saharaui. 4.
expresan profunda preocupación por las condiciones de vida de los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes y exhorta a Marruecos a que ponga en libertad inmediatamente a todas las personas saharauis recluidas en violación del derecho internacional. Exhorta al Estado español y a la Unión Europea a respetar sus obligaciones de no reconocimiento, no ayuda y no asistencia con respecto a las violaciones graves de las normas imperativas de derecho internacional cometidas por Marruecos, en particular la prohibición de adquirir territorio por la fuerza a fin de asegurar el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. Sexto, insta al Estado español y a la Unión Europea a que adopten las medidas necesarias para promover la efectividad del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y presten asistencia a las Naciones Unidas y a la Misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, MINURSO, con tal fin. Séptimo, insta al Estado español y a la Unión Europea a que adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de octubre del 24, en las que, a la luz de la jurisprudencia y sobre la base de los principios del derecho de autodeterminación y del efecto relativo a los tratados, fija con claridad que los acuerdos comerciales Unión Europea-Marruecos de 2019 en materia de pesca y de productos agrícolas a los que el pueblo del Sáhara Occidental no prestó consentimiento se celebraron vulnerando los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados. Insta al Gobierno español a que declare de forma clara y definitiva el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación y señale la nulidad de toda la normativa que, como los acuerdos tripartitos o la Ley de Descolonización franquista de 1975, sean contrarias a este principio. Y en tanto que este derecho no se haga efectivo, otorgue el estatuto diplomático a la representación del Frente Polisario en España como único y legítimo representante del pueblo saharaui. Noveno, insta igualmente al Gobierno español a que promueva en el seno de la Unión Europea y las Naciones Unidas todas las iniciativas políticas y diplomáticas necesarias para acabar con la ocupación ilegal del territorio y alcanzar una solución justa y definitiva sobre la base del Plan de Paz de Naciones Unidas. Décimo, se compromete a no realizar, financiar o facilitar cualquier actividad económica en el territorio del Sáhara Occidental o en relación con este, a la que no haya dado su consentimiento libre, previo e informado el pueblo de dicho territorio a través de su representante legítimo, el Frente Polisario. Y solicitamos a la Asociación Urria Sáhara que la moción, si es aprobada, se traslade a la delegación del Frente Polisario en Euskadi. Bale, eskerrik asko, Ana. Orain alderdi emango diete beraien interbentzio egiteko aukera. Bueno, emozioni gure bozka noski baiezkoa izango da, eta gurera ekarrita zuek zarete Sahararekin lotzen gaitu zuen elkartea, eta baliatu nahiko genuke aukera hau aitortza hori egiteko. Janari bilketako kanpainan 5.000 kilo janari bildu dituzue, izugarrizko kopurua, beste behin ere. Horretarako 10 bolondrez aritu zarete lanean eta hori goraipatu nahiko genuke. Bertso saioa ere antolatu duzue, datorren iganderako, eta hau ere espazio baliatu nahiko genuke herritarrak bertaratu daitezen deia egiteko. Urteak daramatzazue elkarte bezala Saharan okupazioak eragiten duen ondorioen aurrean lanean eta elkartasunaren balioa gure herrian zabaltzen. Pasa den udan lurraldearen okupazioak norbanakoetan, familietan, amengan eta aurrengan sortzen dituzten ondorio latzoiek elkarrekin bizi genituen, gertutik, eta horren aurrean benetan eta berriro ere eskerrak eman egiten duzuen lan guztiagatik eta osatzen duzuen sareagatik. Bueno, en primer lugar,
daros las gracias a Urría Sahara y a ti, Ana, por la moción que habéis presentado y por el trabajo que hacéis durante todo el año por el pueblo saharaui y bueno, a las pruebas de la última campaña que acaba de mencionar también la concejala, el éxito que habéis tenido. Como ya os he comentado antes, y al igual que en los años pasados, el posicionamiento del Partido Socialista es diferente al de vuestra moción y, por lo tanto, nos vamos a abstener. Pero... ¿Está aquí besteak? Bueno, en primer lugar, nos sumamos a vuestro duelo. Una vez más, pero especialmente en este 50 aniversario, el Grupo Municipal Elkarrekin Podemos quiere manifestar su solidaridad con el pueblo saharaui. Creemos firmemente que este pueblo, sometido a 50 años de ocupación y expolio de sus recursos, tiene pleno derecho a decidir libremente sobre su presente y futuro. Por este motivo, agradecemos a Urría Sahara la presentación de esta moción, que, como no podría ser de otro modo, apoyamos plenamente. Bueno, arratsaldeon guztioi. Lehenik eta behin, hasi nahiko nuke Urría Sahara osatzen duzuen guztioi errekonozimendua eginez eta eskerrak emanez. Baina gu hemen ez gaude soilik gure eskerrona adierazteko. Aurkeztu duzuen mozioari gure babes politikoa emateko ere bai. Gaur Saharako herriaren memoriaz, justiziaz eta duintasunaz ari gara. 50 urte pasa dira dagoeneko, baina oraindik nazioarteko zuzenbidea bete dadin zain jarraitzen dugu. Gure alderdia herri baten nortasuna, eskubideak eta borondate demokratikoa defendatzeko jaio zen. Ondo ezagutzen dugu zer den herri baten ahotsa isilaraztea. Herri sahararrak bere etorkizuna askatasunez erabakitzeko eskubidea du. Mozio hau ez doa inoren aurka. Euskaldunok baita andoainen, hamarkadetan zehar, herri saharrarekiko elkartasun sendoa erakutsi dugu. Gure udalek, gure familiek, gure elkarteek, lotura pertsonal indartsuak eraiki ditugu. Espainiako estatuaren kudeaketatik eta nazioarteko diplomaziatik harago doazenak. Herri mailako elkartasun horrek guztiak inplikatu behar gaitu. Ezin dugu okupazioa onartu. Ezin dugu baliabideen ustiapen bidegabea onartu. Ezin dugu beste aldera begiratu. Horregatik, beste behin ere, gure babes osoa izango duzue. Jarraitu bide honetan oso garrantzitsua data. Eskerrik asko. Alderdi guztien ekarpenak entzun ondoren, gaia bozketara jarriko dugu. Mozioaren aldekoak, abstentzioak. Gehiengoz onartzen da. 7. puntua EAJ-PNV udaltaldeak 2026ko otsailaren 16an aurkeztutako mozioa Andoainen autokarabanen aparkalekuak erregulatzeari buruzkoa. Hemen komentatu gaur bertan PSE Euskadiko Ezkerrak aurkeztu duela mozio alternatibo bat. Azken urtetan nabarmen handitu da autokarabanen eta etxe bizitzan ibilgailuen erabilera, mugikortasun eredu eta turismo ibiltari gisa. Fenomeno honek Andoain inguruko eta Gipuzkoako beste udalerri batzuetan ere gertatzen denak. Elkarbizitza erronka planteatzen du espazio publikoaren erabilerari eta ingurumen kudeaketa egokiari lotutakoa. Ta honek udal mailako erantzun orekatu bat eskatzen du. Gaur, arazoa bereziki Arrate pilotaleku inguruan agerian geratzen ari da. Arrate plazan eta atzekaldean, baina lehenago ere pairatu dute Lizaran Institutuaren inguruetan eta herriko aparkaleku ezberdinetan ere bai. Hiribideetako ibilgailuen aparkalekua udalaren eskumena da. Gaur egun, Andoain udalak Andoain udalaren trafikoko ordenantza orokorra indarrean dauka. Baina argi dago, 9.3 artikuluaren edukia ez dela nahikoa autokarabanen aparkalekua arautzeko.
Erregulazio argirik ezean, gatazka errepikakorrak sortzen dira. Denbora luzez, irauten duten aparkaldiak, espazio publikoaren okupazioa desegokiak, hondakinen edo isurien arazoak eta udaltzaingoaren jardunerako zailtasunak. Horrek guztiak araudi argi batean oinarritutako antolaketa proaktibo baten beharra adierazten du. Andoainek autokarabanentzako aparkaleku eskaintza mugatua du. Zehazki, Leitzarango bailararen sarbidean gaitutako aparkalekuak ez du horretarako gaitasunik, ezta prestazio nahikorik ere, urpuntuak, ustuketak, eta oso lotuta dago udako epealdiarekin, ekaina iraila. Gipuzkoako hainbat udalerrik aurrepausoak eman dituzte hildu horretan, ordenantza espezifikoak onartuz, gune arautuak prestatuz eta denbora mugak ezarriz. Bizilagunen arteko bizikidetza, txandakatzea, errotazioa, ingurunarekiko errespetua eta segurtasun juridikoa lehenesten dituen eredu baten alde eginez, bai egoiliarrentzat, bai autokarabanen erabiltzaileentzat. Hori guztia kontuan hartuta, beharrezkotzat jotzen da Andoain udalak errealitate honi bizikidetza ikuspegitik heltzea. Autokarabanen aparkalekua modu objektiboan arautuz, araudia betetzen dela bermatuz eta aldenean gatazkak saihestuko dituzten irtenbide ordenatuak eskainiz. Erabakiak, bat, Andoain udalak adierazten du borondatea duela autokarabanen aparkalekuaren fenomenoari erantzuna emateko. Ikuspegi errealista batetik bizikidetza bermatuz eta juridikoki sendo. Espazio publikoaren erabilerarako eskubidea eta hiri ingurunearen babesa zein herritarren bizikalitatea bateragarri eginez. Bi, Andoain udalak konpromisoa hartzen du udal ordenantza espezifiko bat idazteko edo indarrean dagoen trafiko ordenantza egokitzeko. Udalerrian autokarabanen aparkalekua arautzeko gutxienez ondorengo irizpideak jasoz. A. Zehazten diren guneetan aparkatzeko denbora mugak ezartzea, txandakatzea edo errotazioa sustatzeko eta aparkaldi luzeak saihesteko. B. Arau hausteen eta santzioen erregimena portaera zehatzetan oinarrituta. Espazio publikoaren okupazioa desegokia, isuriak hondakinak edo gehienezko denborak. C. Hartzen diren neurriek segurtasun juridikoa bermatzea. 3. Udalak azterketa tekniko bat egingo du autokarabanentzako aparkaleku arautu bat edo gehiago prestatzeko aukera baloratzeko. Honen helburua izango da ibilgailu horien presentzia antolatzea, eragin negatiboak minimizatzea eta auzokidekiko bizikidetza hobetzea. 4. Udalak seinalizazio egokia sustatuko du eta beharrezko informazio ekintzak burutuko, bai egoiliarrentzat, bai autokarabanen erabiltzaileentzat, eta udaltzaingoarekin koordinazioa indartuko du araudia behar bezala aplikatzen dela bermatzeko. Eskerrik asko. Vale, bueno, en primer lugar, disculpa. Zer egingo dugu, igual, bi mozioak irakurri, nik biei batera erantzungo diete, baina zer egingo dugu? Bueno, erabakitzen dezuen bezala, nik uste dut bozketetan hasi baino lehen, gai berari buruzko mozioak diela ikusita, bi mozioak eztabaidatu bozkatu horretik. Orduan, PNV-k aurkeztu du, oain zuen aurkeztu, eta gero eztabaidarako tarte erekiko dugu, eta gero bozkatu egingo dugu, bai? Bueno, decía que lo primero, disculpa a los grupos porque hemos registrado la moción alternativa hoy, porque estábamos a la espera de que se nos respondiese técnicamente a unas cuestiones, y paso a leerla. Ante el notable incremento del uso de autocaravanas y vehículos vivienda como forma de movilidad y turismo itinerante, surgen retos en materia de convivencia, ordenación del espacio público y gestión ambiental que requieren una respuesta municipal equilibrada y planificada, más aún cuando esta realidad incide directamente en la ya crítica situación de falta de aparcamiento que padece Andoain. La creciente llegada de estos vehículos, en el contexto del auge global del autocaravanismo, ha planteado nuevos retos en la gestión del espacio público para numerosos ayuntamientos.
muchos de los cuales han intentado modificar la normativa de tráfico para regular de forma específica el estacionamiento de autocaravanas en vías urbanas. Sin embargo, la legislación estatal no permite discriminar vehículos por su uso o tipología, lo que imposibilita establecer prohibiciones o limitaciones basadas exclusivamente en por el hecho de ser autocaravanas. Según la Dirección General de Tráfico y tal y como recoge la instrucción PROT 2023/14, las autocaravanas tienen derecho a estacionar en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo, siempre que se efectúen de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo y evitando que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor. Las restricciones del estacionamiento en la vía pública, por lo tanto, únicamente pueden fundamentarse en criterios objetivos como dimensiones o peso, ya que están recogidas en las ordenanzas municipales en vigor, lo que implica que dichas limitaciones afectarían igualmente a otros vehículos de gran tamaño como furgonetas u otros similares. Creemos necesario apostar por la habilitación de espacios específicos y regulados para autocaravanas que permitan ordenar su presencia y reducir la presión sobre las zonas residenciales. Asimismo, resulta necesario contemplar esta cuestión no solo desde la óptica de la problemática de falta de aparcamientos y la convivencia, sino también desde la oportunidad que representa para el desarrollo turístico del municipio. Andoain cuenta con una oferta de alojamiento muy limitada, lo que dificulta la captación de visitantes que podrían generar actividad económica en el comercio y hostelería local. La habilitación de espacios regulados y adecuados para autocaravanas permitiría ordenar esta realidad y, al mismo tiempo, aprovechar el potencial del turismo itinerante como complemento a la oferta existente, contribuyendo al dinamismo económico del municipio. Por ello, el Ayuntamiento de Andoain se compromete a 1. Intensificar los controles y vigilancia por parte de la Policía Municipal para garantizar el cumplimiento riguroso de la Ordenanza General de Tráfico y de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Convivencia Ciudadana y del Uso de la Vía Pública, actuando ante cualquier incumplimiento y asegurando el uso adecuado de las zonas de aparcamientos por todo tipo de vehículos. 2. Actualizar a lo largo de 2026 los estudios técnicos y anteproyectos elaborados por el Ayuntamiento de Andoain en 2017 y 2018 para la creación de espacios municipales regulados destinados al estacionamiento de autocaravanas, concretamente en Aingurasutegui, Calea, 13 plazas y en Extremadura, Calea, 16 plazas, con el objetivo de impulsar el desarrollo efectivo de cualquiera de las alternativas. Y 3. Impulsar una campaña municipal de información y concienciación dirigida a promover el estacionamiento responsable y el correcto uso de las zonas de aparcamiento, recordando las obligaciones establecidas en la normativa vigente y fomentando conductas que favorezcan la convivencia y la optimización del espacio público. Bueno, lehen aipatu dizudan bezala, nik bi mozioei aldi berean erantzungo diet edo. Bueno, autokarabanen gaiekin, gaur gai honekin bi mozio datortzkigu udalbatza honetara, eta guk onartzen dugu autokarabanekin baditugu da arazo puntualak. Arazo puntual batzu badaude herriko gune ezberdinetan. Baina ulertzen dugu baditugu da udal ordenantza bat, eta baita hori betearazteko udaltzaingo bat ere, nolabait arazo puntual horiekin amaitzeko. Nabarmendu nahi dut, duela hilabete udalbatza honetara, aurrekontuak ekarri genitu da bozketara, eta aurrekontu batzuk onartu genituen nun bertan lan ildo nagusienak zehazten ziren. Zehazki, hemen proposatzea autokarabanen gaiarekin zehazten diren aldaketak, egitasmoak, ordenantzak, lurraldea lan sailari dagozkie. Eta guk pasaden hilabetean onartutako aurrekontuan ezarri genituen 2026-rako hildo nagusiak. Eta gure ustez, departamentu horren hildo nagusiak dira alde batetik etxebizitza, etxeberrietako eta amakandidako garapena, kiroldegi berria eta zerbitzutako pabelloi berria. Dakizuen bezala, ditugun baliabideak mugatuak dira, dauzkagun teknikari kopurua mugatuak dira, eta gure ustez, gure lurraldeko lansaileko bai baliabideak eta bai teknikariak jarri behar ditugu buru belarri eta bete-betean dauzkagun erronka horiei aurre egiteko. Orduan, guk onartuta arazo puntuala bauzkagula eta arazo puntual hori erantzunen behar diegula, gaur bi mozioi ezezko esango diegu, ulertzen degulako
lurraldea dan sailaren lehentasunak beste batzuk direla, eta jarri behar dugu da buru bedarri hortan, eta orain, hasiko baginake bihar mozio onartu degudako lurraldeko teknikarien gana ordenantza aldatzea eta iruditzen zaigu baitugu da lehentasunak, eta guk ezarri behar ditugu da, eta horregatikan bi mozioi ezezko esango dugu. Bueno, nosotros sí que discrepamos con lo que acaba de comentar el alcalde. Con las caravanas sí que hay un problema puntual, pero con el aparcamiento hay un problema serio, tan serio que habéis puesto en marcha los años anteriores varios proyectos para habilitar diferentes aparcamientos que han tenido un coste bastante elevado para las arcas municipales, y son proyectos que no sabemos ni qué habéis hecho con ellos, no sabemos dónde están, tampoco están en los presupuestos. Entendemos que es una problemática que afecta también a la ciudadanía y los habéis metido en el cajón, como comentaba en el pleno pasado, en el cajón de alcaldía en el que están todos los proyectos, pues que cuando rascamos encontramos proyectos desde 2018. Entonces, nosotros sí que compartimos el fondo de la cuestión de la ordenanza, o sea, de la moción de AJ, pero como decía antes, después de hacer diferentes consultas técnicas, tanto con los técnicos y jurídicas del ayuntamiento, como con diferentes municipios de nuestro alrededor que tienen esta problemática y han intentado adaptar las ordenanzas y no han podido adaptarlas. Sí han podido poner en marcha ordenanzas para regular espacios específicos para autocaravanas, pero no para regular la autocaravana en la vía pública. Entonces, pues bueno, comentado con él, lo hemos contrastado con la Dirección General de Tráfico y también con Eudel. Por eso creemos que las ordenanzas actuales, tanto la de tráfico, si se aplica bien y se le dota a la Policía Municipal de los medios necesarios, haciéndola cumplir estrictamente, pues se evitaría esa problemática que tenemos con el aparcamiento. Y luego también me gustaría recordar que tenemos una ordenanza de convivencia ciudadana que se aprobó en la pasada legislatura que prohíbe la acampada en la vía pública. ¿Por qué proponemos estos dos proyectos, tanto el de Aingurasutegui como el de Extremadura-Calea? Me gustaría recordar que son proyectos que puso EH Bildu en marcha en la pasada legislatura, no en la anterior. Y como decía antes, pues son proyectos que ponéis en marcha pero que dejáis sin hacer, no sabemos, los contratáis fuera, los hacéis, lo presentáis, marcáis el check en ya lo hemos hecho, pero luego, 8 años después, no solamente no están, sino que cuando proponemos revisarlos y actualizarlos, también votáis en contra. Por lo tanto, pues bueno, más de lo mismo. Y con respecto a la Policía Municipal, creemos que es fundamental su presencia para regular el estacionamiento y nos gustaría recordar que llevamos años pidiendo medios para la Policía Municipal, en concreto la grúa municipal. Me gustaría decir que la grúa municipal tiene más de 20 años, tiene hasta un agujero en el centro, está en un estado lamentable. Os habéis comprometido durante varios años a poner en marcha la compra de la grúa municipal, tampoco lo habéis puesto. Entonces, por lo tanto, vamos dando pasos para atrás en todo momento. Nuestra moción alternativa y la propuesta de estos dos espacios era para ofrecer una alternativa rápida que ya está en marcha, sería cuestión de actualizarlo y de valorarlo. Eskerrik asko. Bueno, ez dakit nondik hasi, guk bai uste dugu ez dela arazo puntual bat, alkate. Esan ez du kasi 4 aldiz, arazo puntual bada ez. Arazo puntual bada zerbait hasiera bat da bukera daukanean eta listo. Andoainen gaur, autokarabanen estazionamentu desegokiak, esango dut, daude eremu ezberdin askotan. Eta problema hori ez da puntuala. Ez da aparkamentu arazo da, soilik alderdi sozialista dio bezala. Da autokarabanekin eta etxe bizitza ibilgailu deituriko ibilgailu handiekin, emertatzen ari da arazo estruktural bat esango dut. Herri guztietan ematen ari da. Ez soilik Andoainen ez da irla bat.
Osea, fenomeno hau berria da, beti egon da, baina azkeneko urteetan hazi da, nabarmen hazi da, eta Andoain irla bat ez da bezala, inguruko herri guztietan gertatzen da bezala, Andoainen ere bai pasatzen ari da. Eta karo, daude gune konkretu batzuk non pilatzen diren, metatzen diren, eta karo, zerbait eslatua denean, ez du hormeste molestatzen, baina zerbait estrukturala bihurtzen denean, bizilagunen elkar bizitzan eta egunerokoan eragin zuzena du. Eta ez dio EAJak, ez dio bozeramaile honek, hori dio Andoaingo herritar askok eta askok. Beraien kexetan, beraien erregistro bidez sartzen dituzten eskailetan, eta edozein auzoetako portaletako bileretan gertatzen ari den ezin egon bat da udaltzangoari behin eta berriro jakinarazi zaiona. Hori hola izan da, gu bat gatoz arazoak arautze konplexua dula. Eta daukagula ordenantza bat, eta ordenantza ditu muga handiak. Bozeramaileak esaten du solo se puede regular, alderdi sozialistakoak, el peso eta la dimensión. Pues bueno, uno de los problemas que está pasando en el resto de los municipios es a ver qué agente tiene la capacidad de medir el pesaje. Porque una cosa son las autocaravanas, pero luego los vehículos camperizados, una cosa es lo que de serie, el peso de serie que trae, pero luego el peso real. Y ese problema, no en nuestros pueblos, o sea, no, en todos los pueblos de Guipúzcoa se está dando porque los agentes no tienen la capacidad de cuánto pesa este vehículo. Por lo tanto, la distancia, el tamaño, es la única variable 100% fiable que se puede medir. Pero una de las variables que se está introduciendo en las diferentes ordenanzas que sí se están impulsando, y modificaciones de araudiak, horregatik jartzen genuen, guk ez dugu nahi Andoainek karabanentzako ordenantza espezifiko bat izatea, ez, guk esaten dugu, bestela egokitu egin dezakegu hori, beste herri askoten egin den bezala, edo bentsat egokitu dezagun gaur egun indarra daukaguna, zer dago variable bat dela denborarena, rotaziona. Entonces, ya está regulado en la... Sí, está regulado de una forma, pero vamos a regularlo de forma más estricta y más... hay municipios que están hablando ya de los 48 horas máximo, de 72 horas máximo, por lo tanto, vayamos a regular de una forma más concreta, más específica. Txitxuk nelikideak esan du bezala, inseguritate juridiko hori edo bermea gehiago emateko herritarrei, ze hori egin daiteke, eta borondatea baldin badago egin daiteke. Horretik gure mozioa, eta batzordean aurkeztu genuen, mozioa egiteko asmoa genukala, otsailak 16an registratu genuen, esan genuen, gure borondatea da 3 gauza, lehenbizikoa, araudiat egokitzea, testuingu berri hontara egokitzeko, eta iruditzen zaigu esate arazo puntual badala, dala begiak istea, gutxinez arazoa minimizatu nahi izatea, ez puntuala ez da strukturala, etorri da gelditzeko. Orduan, lehenbiziko eskaera zan, humildasunetik, egokitu dezagun araudia, berme juridikoekin, uste dala esan dela pare bat aldiz, berme juridiko guztiekin, segurtasuna emanez, eta beti, desde la convivencia, elkar bizitzetikan, sogu ez goaz autokarabana en kontra, edo ibilgailu, etxe bizitza ibilgailu en kontra baizik eta goaz, arautze, elkar bizitzan oinarrituko arautze baten bidea. Hortarako ezinbesteko zen bigarren puntua. Eta ez eta duna izue, goazen horretarako proposatzea alternatibak. Nik ezin dut zorroztuta arautu alako ibilgailuen presentzia, eta aldi beran ez eskaini inolako ofertarik. Eta horretik antzetorra izu, aztertu dadila, ala jartzen genuen gaina, indefinido, herriko ze puntu batetan, bitan, irutan, edo auskalo non, lekurik egin ote daiteken espezifikoki alako ibilgailuak egoteko. Eta ibilgailu horiek izan ditzakete zerbitzuak, ura aldaketa, baziadoak, alegia, zerbitzu horiek eskaini, alegia, erakargarri egiteko, erabiltzaile horiek gun hortan ibilgailuak jarri alizatea. Harritzen hau baita ere, aipatu denean alderdi sozialistak, Aingure Zutegi, Extremadura, de la anterior legislatura, no hace falta ir 2 legislaturas atrás, la legislatura anterior, el equipo de gobierno que ambos compartimos trabajó otras 2 ubicaciones. Una es Esquerranea y otra es Balastrain. Esquerranea, evidentemente, por los motivos que ya sabemos, pronto se va a edificar y no se va a poder utilizar, pero Balastrain sigue estando también en el cajón también de algunos otros técnicos. Por lo tanto, no sé qué selección se ha hecho a la hora de hablar con unos u otros. Desde luego, ubicaciones hay 1000. Y el PNV lo que dice, oye, pongámonos de acuerdo, nos da igual dónde, pero habilitemos un espacio para que las personas usuarias de Andoain que tengan ese tipo de vehículos puedan tener una zona con servicios como el agua, la electricidad, incluso videovigilancia si hace falta, para tener unas condiciones óptimas, un espacio, nada más. Eta gero elkar bizitza lortzeko, hirugarren puntu hori izan. Orduan, bueno, iruditzen zait, ez dala aterako,
alde batetik gobernu taldeak esaten duelako, bueno, arazo puntu bat dela, guk ez daukagulako gaitasunik hori epe motzean aurrera eramateko eta aurrekontu marko bat ezarri degulako, ez? Eta, bueno, paperatzen gaitu. Pentsatzen dut, etortzen diarian kexak eta eskaerak eta herritarren ganean esango zaiela, haizu, sentitzen dugu, baina gure hildo nagusiekin ez dator bat, eta ez dugu konponbiderik emango arazo honi. Eta Alderdi Sozialisti bai aipamen bat, mozio orkestaren borondateen inguruan, eta guk ere ulertzen dugu, haizu, hau, kirola bezala, kiroltasunez jakin behar dela irabazten eta galtzen, ez? Baina mozio bat erregistratu dutzen dugunean, eta elkarbanatzen danean, gutxienez, gustatuko litzeuken jakina araztea, kontrastatzea, erdibidekorik egin genezakeen, edo adostasunik itxi genezakeen. Ze kasualidadez, Alderdi Sozialista da, alderdi bakarra, hitz egin ez duguna. Podemoseko bozera maileak batzorde batean bere iritzia elkarbanatu zidan, eta EH Bildurekin ere hitz egin. Kasualidadez, Alderdi Sozialista, eta esan dit, ¿quién es el que ha propuesto la moción? ¿El PNV? Pues pega un toque por lo menos. Oye, ¿qué os parece si corregimos esto, si cambiamos esto? O sea, cuando dije, oye, es una moción abierta para que hagáis aportaciones y tal. Pues bueno, pues perfecto. Hay que saber perder con deportividad y bueno, yo lo que entiendo es que a estas personas que hoy están buscando o pidiendo soluciones, a ver qué se les va a decir. Si basta con decir que es un problema puntual eta gure lan hildoen barruan ez dagoela, pues perfecto. Nik uste andoindar askok eta askok nahi dutela zorroztasun gehiago edo erabakiak eta politika izatea arazoiek konpontzeko bide bat, erraminta bat. Vale. Andoni. Bai. Bueno, si bien es cierto que este tema no está creando graves problemas en la convivencia de Andoain, no podemos obviar que es un asunto que empieza a ser preocupante y que parece ir a más. Por este motivo, creemos necesario hacer una revisión de la ordenanza de tráfico, ver en qué puntos podría ser mejorada y llevar a cabo una campaña de difusión con el objetivo de minorar las molestias que se están produciendo antes de que éstas se incrementen. También vemos conveniente el estudio para la creación de emplazamientos adecuados para este tipo de vehículos, pero sobre todo el requerimiento a la Policía Municipal para que se cumpla la ordenanza vigente, en tanto se revisa la misma para su actualización. Bai, bueno, por matizar por puntualizar algo que ha dicho el portavoz de EAJ, nosotros hemos propuesto dos proyectos, el de Aingurasutegui, es el mismo que el de Esquerrenea, y el de Extremadura Calea, porque los proyectos están hechos. Y nosotros lo que están hechos, están redactados y están, como digo, en un cajón. Es más, incluso en el de la calle Extremadura llevan 2 años los carteles que puso el equipo de gobierno para que los jubilados y jubiladas que tenían sus huertas las desalojasen porque ibais a hacer algo. Ahí siguen los carteles puestos y la maleza creciendo y vosotros decidiendo qué hacéis, qué no hacéis, qué votáis o qué no votáis. La idea de nuestra propuesta de Extremadura y Aingurasutegui, que es el mismo que Esquerrenea, que es una parcela municipal, ha sido precisamente por eso, porque el proyecto está redactado. Y el de Balastrain, nos han comentado que el proyecto no estaba trabajada la ubicación, pero no estaba trabajado. Y de la misma manera creemos que estaríamos abiertos a otro lugar, siempre y cuando se le diese una solución. Lo que no vamos a estar es a no hacer nada ante los problemas como es el del problema de aparcamientos que hay en Andoain. Nik normalean ez dut erantzuten, baina pixka bat tono horrekin beti saiatzen zehatzen. Nik gauza bat, legealdi honetan egiten ditugun gauza guztiak ez dira denak hain onak izango, pasaren legislaturakoak ez ziren bezala, nik bakarrik gauza bat, neurgailuak hemen 4 urtez behin jartzen dira. Eta orduan, beste behin ere esan izun, nahi badin badezu, Aritz, legealdi honen amaieran, ekartuko gara, eta aztertuko ditugu aurreko legealdian zuek egintzen dituztenak, eta gu legealdi honetan gai izan garenak egiteko. Baina etengabe gutxietsi nahi hori ez da gure jarduteko modua bentsat, guk errespetoz jardute gure iruditzen zait, eta bueno, iruditzen zait, askotan erantzun gabe gelditu naiz, baina gaur erantzutea pentsatu ez egan etengabea da gure jarduna
gutxi esteko zure nahia, eta esan dizudan bezala, legealdia amaieran, nahi badin badezu, elkartuko gara, eta alderatuko ditugu zuen legealdian egindakoak, eta gure legealdian egin direnak. Notak jartzen diredako legealdia amaieran. Bueno, agradezco que me respondas. Efectivamente, al final de la legislatura no tendremos que ser tú y yo quienes nos sentemos. Ya decidirá la ciudadanía y valorará la ciudadanía qué es lo que habéis hecho y de lo que decíais que ibais a hacer y qué es lo que no habéis hecho. Nosotros únicamente nos dedicamos a hacer nuestro trabajo, que es hacer el control al equipo de gobierno y hacer el control y la fiscalización de lo que decís que vais a hacer y de lo que no vais a hacer. Ese es nuestro trabajo. Entiendo que cuando se está en la oposición, se está en el equipo de gobierno, el discurso cambie, como es vuestro caso, pero nosotros estamos aquí para hacer fiscalización de lo que hace el equipo de gobierno, de lo que hacéis vosotros. Y efectivamente, como bien dices, nos juzgarán y nos juzgarán la ciudadanía sobre lo que hacemos, sobre lo que prometimos y sobre lo que no hemos hecho y lo que hemos hecho. Besterik gabe gaia horren jarriko dugu bozketan. Hasieran bozkatuko duguna da PNV-ren mozioa, ulertzen dugulako lehenengo behiek aurkeztu zutela, eta hori aterako ez balitz, bigarrengoa Alderdi Sozialistarena bozkatuko dugu. Bai? PNV-ren mozioaren aldeko bozkak, abstentzioak, aurkakoak, Ez da onartzen. orduan unai, oain Alderdi Sozialistarena jarriko dugu bozketana. Alderdi Sozialistaren mozioaren aldeko bozkak, abstentzioak, aurkakoak, Ez da onartzen. Kontrol zatia, 8. puntua ebazpenen berri ematea, zehazki 2025-3.616 zenbakidunetik, 2025-3.644 zenbakidunera, eta tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien berri ematea, zehazki 2026 bat aktatik, 2026 bost aktara. Bederatzigarren puntua, galderak, eskaerak eta proposamenak. Publikoan gaur jendea daukagu, ez dakit norbaitek zerbait adierazi nahi dun, galderik edo eskaerari baute daukan. Publiko ginork ez. Normalen aurrena gugite ditugu galderak eta gero publikoak, aurten presak intzen ditan. Ez, guk galdera baino gehiago eskaera bat eta aurreratu nahiko genuke hemen bihar formalki erregistratuko dugun eskaera bat, baina, bueno, ja, dixen ditzen dugu nik uste batzorra ezberdinetan, eta, bueno, herrian ere bolo-bola dilen gai bada, eta, bueno, nahiko genuke beste gai sektorial ezberdinetan egin da bezala, beste, ondakinen maila, edo leitzarango maila, edo berdintasun, alegia, gai sektorialetan sortu dian batzorda espezifiko batzuk, iruditzen zaigu, Etxeberritako zabalgunearen, ensantxearen aferan eta Amenabarren auzian, bilera publikoak egin ditu gobernu taldeak, erabiltzaileekin bilera individualak ere egin dira, egunero erregistroan ikusten ditugu hartu emanak, sarrerak, erantzunak, eta nekez egiten zaigu jarraitzea horren eguneroko kontrola, zekalo, egunero dago erantzun bat, egunero dago mezuren bat, beraz, proposatuko dugu, erregistratuko dugu bihar, eskaera bat, batzorde berezi bat, espezifikoa o sektoriala sortu dadila edo konstitutu dadila Amenabarren Santxe aferaren inguruan. Ez dugu politika egin nahi baizik eta nahiko duguna da jaso gobernu taldearen aldetikan eta udal teknikarien aldetikan informazioa lehen eskutikan. Zen nekeza da askotan jarraipena egitea eta kasuistika ezberdinaren egoerak ezagutaraztea zergatik amaitare orain, hasiera batetan ere gure taldeak hartu zuen erabakia izan zen idatzizko erantzun ezberdinak erregistratzea, idatzizko zergatikan esango duzu, guk erantzuna baino gehiago, kasu honetan galdera gehiago dauzkagulako. Beraz, idatziz erregistratu genituen galdera horiek, gaur-gaurkoz oraindik ere ez zaigu erantzun, eta pentsatzen... Jasota uki behartzen intuzkete bentsat, baina, Nik momentuz ez dugu jakinarazpenik ez daukagu, eta egunero erregistratzen dugu, eta gaur goizan dezalugu, eguardin ez baldin izan, ez dugu jaso. Dena den, bai iruditzen zaigu garrantzitsua, idatzizko galdera horien erantzuna izatea, eta elkarbanatzea zein da egoera, ez besteak beste kanpora begira, baizik eta udal ordezkari geran enean, udalak prozesu guzti hontan egin duen ibilbidea,
ezagutzeko. Ea zuzen jokatu ote den, ea egoki edo apropos jokatu ote den, ea behar besteko berme eman onte den, behar besteko prozedura bete diren, ze aitortzen dugu guk galdera ugari ditugula. Eta pentsatzen dut gu bezala, beste askok eta askok, beraz, aproposa irituko zaigu, batzorde bat ez da inor fiskalizatzeko, baizik eta informazio hori elkarbanatzeko, argiguneak edo argiak izateko galderak edo zalantzen inguruan, ez? Ze iruditzen zait hemen kolore zaratago, handengo herritar mordo bat dagola implikatuta, eta askotan, resignazio puntu batekin ahola da, epait batek esan digulako, baina zergaitik, eta batzorde konpentsatzaile hori zergaitik, eta beste hau zergaitik, eta egoki jokatu tezan, zergaitik ez zaita aurraz notifikatu, nor behartzuen egin alakorik, alegia ditugu galdera mordo bat. Eta modu zintzoan diogu, galdera horiek guk baditugu, udal ordezkari garen enean, auskalo herriko edo kaleko jendeak zer nolako zalantzak dituen. Eta errekonozituz bilera publikoak egin direla, errekonozituz herritarrei arreta zerbitzu jarri zizkiela, faltaria maz, ez zentzortan ondo dago hori, baina karo, gu udal ordezkari gazela ere, momentuz ez dugu izan bilera sektorial bat, honen inguruan hitzeiteko, ez dugu izan udal teknikarien balorazio bat zuzenan entzuteko aukera, bilera eta joan gara batzorretan, baina liga, ez dugu euki, orduan beraz, iruditzen zaigu plaza egoki bat izan daitekeela udaletxe barruan ere foro bat sortzea, honen inguruan hitz egiteko, jarraipena egiteko, eta ez da horren beste sestrak elkarri botatzen hasteko, baizik eta da, batez ere udal honek egin duen jarduerari buruz informazio izateko, eta aurrera begira, prozesu hau modu alik eta transparenteenean edo ezaguteko, ez? Bakit esango diazula, zuek ere zalantza asko dauzkazuela, espediente daudela nintzen zalantza asko, zalantzaiok partukatu ditzagun, informazioa partekatu dezagun, eta gutxienez iluntasun asko dagoen toki hortan argi pixkatu jartzen saiatzeko. Bai, esan dezun bezala, hasieratik herritarren galderei erantzuten saiatu gara, bai modu individualizatuan eta bai bilera kolektiboak deituta. Azkeneko bileran, okerrez banago, 250 lagunetik gora zeuden basteron, eta noski, herritarrei erantzuten diegun bezala, zuek ere aukidezu aukera, baina mai sektorial bat eskatzen dezue, eta gure aldetik inungo arazorik ez da egongo, mai sektorial hori osatu, eta gardentasunez eta guk daukagun informazioen arabera erantzun guztiak egiteko. Baina orain arte, igual modu individualizatuago baten aukidezue galderak egiteko aukera, baina gai hori mai batean tratatzeko inongo arazorik ez, eta bilara registratu nahi badezu, baina ja esate dizut, gure aldetik ez da inongo arazorik izango, eta deituko dugu da mai hori. Teknikariz eta ordezkariz osatua. Ze pentsatzen dut, udal gobernu bezala ere, zuen ardura den neurrian, egin dezuela informazio bilaketa bat, lanketa bat, informazio horretako zati bat dagoeneko partekatu da bilera publikoetan, non parte hartu dugun, baina hengo da beste informazio berri bat lantzen ari zaretena, bilatzen ari zaretena, gutako askok pentsatzen dut talde guztiek, teknikarien gana joango ginen informazio eske, galdera eske, eta askotan ere bizkat, ibili beharra daukagu guztiok investigadore lanetan, ezin dugu informazio hori partekatu, konpartitu, inkluso zalantza argitu, guk aitortzen dugu, erantzunak baino zalantza gehiago ditugula askotan. Eta zalantza juridikoak dira, zalantza urbanistikoak dira, beraz, nik uste ere bide horretan dela proposamena. Bai. Bai, ya nos ha dejado claro el alcalde que no le gusta que el Partido Socialista le recuerde los compromisos incumplidos, pero como te he dicho antes es nuestra labor y hay un compromiso que se adquirió aquí en septiembre de 2023, nada más comenzar la legislatura, que era, se aprobó por mayoría en este pleno una moción de stop desahucios en la que se nos emplazaba a elaborar un plan de vivienda. Van a pasar casi 3 años. En estos 3 años hemos ido teniendo diferentes fechas de que se iba a hacer, no se iba a hacer, una licitación, otra licitación. Entonces, queremos que, por favor, ya sea la concejala de urbanismo o el alcalde, nos diga cuándo tienen pensado ponerse a trabajar con el plan de vivienda que tanto espera y necesita Andoain. Bai, arratsaldeon. Etxe bizitza plana dakizuen bezala bai da gure lehentasunetako bat. Aurrekontuetan dago, ikusiko zenuten partida, aurten 50.000 euroko partida dago etxe bizitza planarentzat.
Hala ere aurrekontua oraindik ez dago erabilgarri eta ezinezkoa zaigu ja martxan jartzea, baina plegu teknikoa eginda dago. Eta momentu honetan, udal teknikariak dabiltza errebisatzen, aurrekontu igoera bat egonda plan honetan. 36.000 euro zian lehen urtean, 50.000 eurora igo dugu, eta dabiltza plegu tekniko hori eginda dagona errebisatzen, ikusten, ze hobekuntza sartu etxebizitza plan honi aurrekontu igoera honen ondorioz. Orduan, espero dugu honek balio izatea, plan osatuago bat eduki ahal izateko herriarentzat. Eta alare, eta etxe bizitzan gaia aipatu ezu, eta etxe bizitza gaiaren inguruan lanketa handia egiten nahi geha, eta ez bakarrik etxe bizitza planakin. Eta azpimarratu nahiko nukea, igeala lantzen etxe bizitza martxan dauden eta martxan jarriko dian promozio guzti horietan, eta departamentua lanean dabilela horretan, eta urrengo plenoetan, urrengo urteetan ikusiko da. Berezikilen Andonek ere aipatu du, Amakandida eta etxe berrietako eremuetan, eta badaude beste eremu batzuk ere. Baina hau esan da, etxe bizitza plana onartzen dugu ere lehenago batera nahi genuela ezin izan da, baina bai da gure lehentasunetako bat, eta espero dugu aurten lehenbailen ateratzea. Pero ¿cuándo tenéis pensado, qué plazo, qué mes? Y nos asombra que nos digas que sí, obviamente está en el presupuesto, pero es que también estaba en el presupuesto de 2025 que está prorrogado, y si no, ¿cómo teníais pensado ponerlo en marcha en 2025? Por lo tanto, no consideramos que se puede poner en marcha ya, sin esperar a que el presupuesto esté, porque por vuestras palabras lo ibais a poner en marcha en 2025, se iba a licitar. Entiendo que había presupuesto y estando el presupuesto prorrogado no vemos inconveniente en que no se esté poniendo en marcha, no se esté sacando la licitación en un tema tan importante que además ha supuesto que Andoain no sea zona tensionada y no podamos regular los precios del alquiler. Eta bostean etzukan partida propioa, estudiosi proiektoseko partida barruan zegoen, eta urten erabaki dugu partida propio ukitzea 50.000 eurokin, eta lurraldeko lehentasunen artean dago, orduan lehenengo pleguetakoa izango da ateratzen. Ez dakit besterik. Lehen eskaini dizuet, baina ulertzen dut, publikoko inorrek ez dut hitzartu nahi. Beraz, amaitutzat emango dugu otsaileko ohiko udaletza hau. Eskerrik asko guztiei.